ole khuang choi thla ni somthum ni nga ni ani a September thlatop kan lo thleng ve le ta a chibai kan han buk non le chu a oi ka hritlang khup maya ka ong ai thla ka rom do mai tha ya maro chu ai thak dan te kan lo thiam mai don ya khovel thil thleng thar ji nga hian engemaw zat puan tur kan na ya Brazil lama Inbeihna ro thap tak mai thleng a mitam tak an thi chung chang mang hian video bul kan han tran don ani Brazil rama chuan police le gang red command te an Inbeihna sakhop maya heta hian mitam tak an thi Rio a police ten red command gang laka bei pui thlak na an kalpuina hian za somthum pahnih an thi to ni in nizan lama news kan la khom lai khan chuan chanchin ani a ruang te chu kongpuya an tlara an mu pet put mai ni Brazil chanchin police be pui thlak na saber nia soi hania heta hian za somthum pahnih an thi to a United Nations COP30 climate summit nei ne hi inzom na nei nia soi ania hemi climate summit nei ma thil thleng hani nge Rio Public Defender Office ina annem nge danin state thu nei tu ten atir lama an ti chu a ina let ni zetin thi za thi an tam to a thi za thi somruk pali angin an puanga hamaro chu za somthum pani an kai chho le to ni police officer pali pothi jinga hian an tela he be pui thlang na hian Brazil rama misol pol chakber ni an soi Rio khopui veng sanga inzar phara malathin Comando Vermelho ho antia hi red command ti nani chung ne chuan Inbeihna police te chuan kalpuya chung ko pakhatin ruang an chun mu thelo wangin ruang te chu da chhuak turin thu nei tu te han nge na hemi nu hian sarkar chuan kongpuya ruang te chu riat chhol samjok na turin an mut put maya heta hian penha favela kotlera chuan bozong tu mi puite po an tam veo mai thingtlang atangin ruang la tur te pon an ron kala kongpui pakhata chuan ruang somsari chu in line put main anda ain pora phlak khopani ka fapa hi heta tanga la chuakin phum ka du ni tin taba brito chuan he hmuna chung ko tam tak pung khom te soyang thavena soya Rio Governor Claudio Castro chuan heng thita te hi an tha tak te hi misual police te malang na do dal tu an ni thu soya silai manga Inbeihna chu ram ngo hmuna thleng ti soin Castro chuan atur tu tam tak chu police officer te po an ni an mani chau hian ni lo ti na soi Rio ina red command laka be pui an thlang na lian ber ani thu soin red command hian favela sang arui lo tol ruk na mun pui an kalpuya hewang hian Brazil chuan rui lo tol ruk dan cha be pui an thlak chho me kani khovel pum huap summit lian tak mai Brazil a hian nei turania hi climate in khompui ti pon soila ti kome COP30 anti COP30 ne na inzom meeting buat sei ni donin heta hian Brazil international delegation lian tak tak te khovel sarkar lian tak tak ai ote Brazil chuan alo mi khwal dona hi security image sa anlan moi thena tur nia soyania ruihlo zor tu te le ruihlo koi tu ruihlo sum dong tenen hen tiang hian na sa tak main lian tham tak main Inbeihna achuaka za somthum pani zadan thi pha hi climate in khom puyan don dono wanga in than thiang hlimna anga ngai ani mi sang thi dan han hian in ngai sakna in suat na anga lang thei don te po thila oma media ten an han hai lang tak taka luwa ka te nungzanga ka te chutiang chuan an ruang te kut khir le kan tianga mu hre om tak maya ruang khong e wai han om te chutiang te chu in ngai sakna ni ti in mitam tak chuan an puang chuak nge ani he be pui thlak na hian helicopter le armor vehicle mangin police te chu an che a sipai sang ni zanga che tan thok chuak tel silai le khopui pum pui chu Inbeihna ria achang nia soini school le university te kharania barke tan an man bus mangin kongpui chu dan cha fekania police te chu an ron te pon mangtang kai nia soyani heta hian mi somret pakhat man ania rifle somko pathum man ania drugsy ton chan ve setan mana Rio le Brazil inkara politics buena awangi innor buena lian taka chuak boka Castro chuan Brazil federal sarkar chu ngai tha le akut sila apu ve bokani President Luis Inacio Lula da Silva chuan matlang ma eng ma la puang lo a minister ten emergency meeting nein
Brazil Justice Ministry chuan Rio Security Operation puiturin National Force te voitam tak da an ni don thu alo puang to boka rampum huapin misual pol te chuan bung zela Amazon biala te pon bung chho zela ni rights group te chuan mipui thita mipui tha te hian gangpo wari ti chaklo ti an lo soi ve to bok heti hian tun thlenga Brazil a Inbeihna athisa za somthum pani an ni ta a anjinga pali chu police officer ani operation an kalpui hi red command gang be pui thlakna tia soyani amun hi penhale a chevel favelas Rio muna ani security force officer sipai sang ni zanga zetan thok chuaka rifle somkwa pathum ruilo ke zanga chu atona jong chuan ton chan ve ani hel somret pakhat manan ni boka chu tiang chu thil thlen dan ani ole kan pon lo ang thin takin Brazil lama thil thlengte khan tiang khan kan han puanga Pakistan lam hian rut vele lok tiang Pakistan le Afghanistan buena kan hre ome anni hiram ri buena awangin Inbeihna lian tak kha an kalpui kan kai zau tak nei thei hania Pakistan chu Saudi Arabia nen sipai lama thodun na chak tak an siama Pakistan ti boitu chu Saudi ti boitu angan ni ti te Saudi beitu chu Pakistan beitu angan ni tiang khop khan inrem na khau tak mai chak tak kha an siama ni Saudi beitu chu Pakistan chuan a nuclear mangpon a changlet thei ti hialte pon thulung an naya chu tiang ani kara chuan Afghanistan po geopolitical ya omna mun hi mun poimo tak mai ni US and Afghanistan hi kumsom ni set a sipai te da in Al-Qaeda le Taliban te an dawa amai ro chu Taliban te an ne lei thei lawani Joe Biden a sarkar lai khan US chuan a sipai te Afghanistan na tang khan a thiar chuak ta vekani kha chuti chung chuanin Bagram Airport kan hre ome Bagram Airport chu US sipai te Afghanistan an omlai an siam khania Khovele Airport himle thaber polang ayani he airport hi US chuan lu ale adu thu Donald Trump khana soya alu ale ngai don ni ti te po khana soya maro chu Taliban hote khanan nial fitla an rem ti lo bur ani kha helai Bagram Airport hi China le Russia norna atan US chuan mun tangkai tak angaya chufangin location le geopolitical opposition hi apoimo ema wangin Donald Trump in Afghanistan lam hi a hoile tani hetianga lo ni ta ka wang hian Afghanistan elpui Pakistan chu India melma lo ni ve boka chutianga ni chuan Pakistan melma Afghanistan chu India tan chuan thian ani tinani hetianga ni wang hian in Pakistan le Afghanistan in bei boi kha kan kai zau tak nei thei politics geopolitics khovela inthlung hetlat mai ani wang khan ngai ven po hlo viawani kha mara chu inram na te naw te an han siama deal te siam sakan nia chutiang chuan silai puak te po thoman re dewani chuti mek lai chuan in Pakistan Prime Minister Khawaja Asif chuan puk lama kir le vek ro ti in musit takin Afghanistan lam atong khum remna zonga in biak na muan na nei tura in biak na hlo cham nuwa Afghanistan hen avo khana lian tak Pakistan chuan an pe thar le ta Pakistan hen kumsan le pakhata tora bora be pui thlak le na turan pan le don emni khatiang be pui thlak na lian a khanan kir le don emni ti in Pakistan Prime Minister Khawaja Asif chuan asoi Pakistan Defense Minister Khawaja Mohammed Asif chuan Nimin Khan Kabul chu vo khana khong tak mangin abeya Islamabad chuan Afghanistan a Taliban te chu ati boral vek thei tiana soi ti boral vek turin sipai chakna anayani tiana soya tiang chu sipai chakna zong po man ngai segan mangkhre lo mai thei ti in Pakistan Defense Minister chuan soi tora bora indona history mi angkha athleng le thei don ani ti in Pakistan chuan Afghanistan an vau bok hetui Pakistan in Taliban sarkar ne inrem na zonga inbiak na an nei mek a hlo chama tanga dar kar tlem te Pakistan in an puan chu ani October ni ko a Kabul bom apuan nuwa khanin tun haya boina chuaka mi somsari chuang an thile towa mi jatel an hliamani rampan hi da hian Istanbul a inbiak na an lo nei towa inrem na an nei thina turin Qatar le Turkey te hi anin rola ama ero jutuna hian inbiak na lo chamri mekani Pakistan news outlet The Dawn in a report a chuan Asif chuan Pakistan hian Taliban sarkar ti boral vek tur le chutianga anom na puk kar le mun biru taka an bi ruk na chopin a khor chevek thei ni na soya
chutiang tur chuan ral thuam po anei ni aral thuam nei zong Pakistan hian aral thuam chan ve po hmana ngai lawang ti hi ka tiamani ti ena sif chuan a puang ani kha Afghanistan hian kumsang le pakhata tora bora beipui thlak le na tur an pan do nem ni ti hi ka zona ni ti in an defense minister chuan a soi omje chu tora bora hi Afghanistan al qaeda ruai tu Osama bin Laden bi ruk na mun an hriat chuan hun ber khania 9/11 US beipui thlak nuwa Taliban ten anin khorna mun ania kumsan le pakhata chuta US athil thleng kha kan hrio me World Trade Center le Pentagon building te beyan nia thona ruai ko in khan tiang khan an sut sak ania midam tak an thia le lama lo om tam tak thi bokin building chung thona in asuta wanga puak le katiang kai hnoya khan mi sang thum chuang zatan thia ra phlak takania US china chuan tun hnaya thil ra phlak ber pol nia soi hani khami hnoi indona khan al qaeda fighter jan hi chuang an thia mase bin Laden hi Pakistana hlotling takin atlan chhia hani kha tun thlengin Afghanistan hian Pakistan defense minister thu soi hi anla chang let lo thunga hemite inkara hin indona len taka chhok le phut thei reng ti na ani chu tanchin kan nga chang zel tur angai la khovel politics in lumlet me ka hian helai rambial Afghanistan Pakistan Inbeihna po hian ngai ven a lo viau mai sarkar lian ten an ring an rol ngei na tur mun le mun poimo ni wang hian entirnan India Pakistan inkar Boruak hian a chemal thar viau mai boka a chan chu Pakistan le Afghanistan ram ria an in dolai khan Afghanistana an foreign minister mutagi ka New Delhi azina New Delhi le Afghanistan khan in rem na an siam nge a New Delhi chuan Afghanistana embassy a hon le ngal tur thu te kha an puang du na kha khan Pakistan ati thin rim le ani kha ole khalam chu handu tok le photila Yemen Houthi te kan hria a Israel ballistic missile tam takan ka plut to ni kha amai ro chu tuna hian Israel le Hamas ten in ka hai an kalpui ta ka wang hian Yemen Houthi te po hian an ballistic missile an ka chhuat thin chu an top san leilo ku veri a an thom po dai veri viau mai chuti lai chuan US le Yemen Houthi te hian in rem na khan siama he wang hian US chuan Houthi te an bei to lova Houthi te pon US mun ma Red Sea le Gulf of Aden US local te Middle East US installation te an bei lawang ti an in tiam ve boka chutiang chuan in rem na an na ya Israel chu Yemen a Houthi bei tu om chhun hani ta ni kha ama kha chuan in US hian be pui thlang na lian tak tak Yemen Houthi laka hian local pui to a UK po Yemen bei tu zingaram lang sarber polani April tha a US in Yemen Houthi te indo thlona manga bei lai khan zel pakhat chu a bei vak maya kata khan mitam takan thia kha in suat na ang hialangai ania hei tun a hian chanchin a ron dar le ta hloi maya Amnesty International chuan hei in suat na ang hialin an ngai thuan soi April tha Yemen Houthi hel ho en kol zela America chuan air strike kalpuya heta hian Africa mi Yemen a pem lut somruk chuang an man an da te ni in July mun chu US chuan an bom ani kha April ni som hi pariata thil thleng kha nia Yemen a Sada province a be pui thla na hi thlengin US President Donald Trump a kai hruaina hnuai thil thlenga ania Israel le Hamas indona kar Red Sea corridor kaltanga longte Houthi ten andan fogo wang le ngongol an chu awang khan US khan Houthi laga khan be pui thla ka ni kha US Super Central Command chuan zel laka be pui an thlang na chungchang a hian engma soifiana an pelo thung Saudi kai hruai tangrol pol chuan Houthi te dona kong a hian man lo la to a US le UK chet ma dai in Saudi kai hruai pol hi chuanin Yemen Houthi laka hian be pui thlang na khau takan local pui to a maro chu man zon lei theilova US le UK ten an ron pui boka atiang khan Houthi te hi bein lo ni photo ni US ina April tha a zelan beina atana an man kha pound ni somnga arit precision guided GBU 39 small diameter bomb pani ania kha Ethiopia mi pem lut songjong te Saudi Arabia lama pem tum amai ro chu Yemen an man an lo da khom na chu US khan an bom nia soyani Houthi fighter monti wangin an bom ni in media te chuan an tar langa international law chuan hospital le zel ang chi mun te hi chuan
beipui thlakna li indona kara po ven himna abik anlo mu thin kha ania chutiang hmun te chu beilo tur ti ani thina ral thuam da khomna atane mo indona atana hmun tangkai taka chutiang zele damdo inte an hmang ani lo chuan beilo tur ani amaro chu indona atana an hmanga ral thuam da nante sipai tomruk nante an hmang ani chuan chu in hum himna damdo in le zeltena an nei chu automatic in achan ngal ti na ni hetiang che hi gaza po hian a thlenga gaza chuan hospital te Israel in a bei ti thom kan hriat foka maro chu indona hian hospital te school te public mun te hi bei thiang lo angai thin ania maro chu Hamas te hian indona atan Israel dona atan an man tangkai ema wangin ral tuam da nan te tom him nan te in phen nan te chutiang chun indona an senglu tani bera hewang hian hospital te school te le public mun te hian ven himna an hlo chuak zo talawa Israel chuna beita thin nia ngai ani Amnesty in thu chuan siam dana chuan US in April thla a Yemen zela bei wang khan mi somruk chuang an thi ni in atar lang report then khat chuan mi somruk pariat angin an soi Houthi te hian Israel chu ballistic missile za som thum chuang le drone le cruise missile than ham tak mangin tun thlang hian an bei to maro chu ni china kan puan tak ang khan Israel le Hamas ten in ka han nei me ka wang hian Houthi te hian chol ri ani July san le somni palia te levi fa civil mi pakhat Houthi beina wanga thi nu khan Israel chuan Houthi laka hian direct beina kalpui tran ve a KM sang khat zariat ai thui in do thlona thlotir thinin in do thlona rual thlotirin chutiang khopala chuan Yemen Houthi Israel chuan ava bei thina ni ka Houthi laka hian voi som pakwa zet be pui thlang na lian tham tak Israel chuan kalpui to a an hroi tulok berber Houthi Sarkara an Prime Minister te an sipai ho tu tele mipoi mo tam tak Israel kuta an thi to nge ani Gaza lama chuan in ka hai bo chet na wangin ral thuam lian te an puaka Israel chuan airstrike lian tak meina kalpuya mi somli borvel zetan thi ni in Hamas and Health Ministry khan an puanga khatianga in beiton na omle nu khan tuna chuan in ka hai chu angai anga kalpuya ni le to thu media te chuan an puanga Palestinian terror operative ten thotan nia Gaza Strip chimlama Rafa biala sipai omte an beina Israel sipai reserve pakhat athi nia soi ani hepoi khoina hi ka ringa mozat kalta atanga in ka hai bo chiat ani nuwa ani Israel Defense Force chuan chumi chanlet na atan strike of significant strike ti chuan kalpuya firfiak target le operative tam tak bei ani thu tarlan zui ani Hamas commander te le firfiak pol dang te bei ania Gaza Health Authority te chuan beipui thlak na hian mi sa chuang an thi ni an soimo mai he beipui thlak ani nu hian Israel chuan jingdar soma inka hai man le tren ani thu ni min khana puang ani sipai thita hi Master Sergeant Reserve amini in Gaza Division a missionary encol 2 ni in yana Ephraim Philbaum ani akum somthum pasari ania West Bank an area lam kho chuak ani IDF in an chui chen na masa a chuanin mel ma sniper te chuan sipai de man building le Rafa a Janina venga sipai excavator na thokte an bei ni in tarlan nia laidar thum le mini somli panga vela beina hi chuak ani silai le puak thaya be ni wangian excavator khaltu felt bam hi athi a hunre waklo nu operative te hian IDF sipai te hi RPG enga mozatin an kap le a hmuna armor vehicle pakhat chu ka chiatani mase hliam dang an omlo thung IDF in hei hi natagin an chang let ngala sipai te tana hlo om hun target sang Hamas target te an be ngala tin building le tunnel saf te pon kap building le hnuai lu na kwa ang te pon beitel nia soi ani Janina veng hi yellow line chkho chaklam Gaza Strip in ka hai hnuaya Israel thunun na hnuaya omania civil mile Hamas lam silai keng pol tuma helai yellow line chunga hian lu phalani lova chu Israel ina Gaza Strip a thunun na mun chin chiana ani IDF thunun na hnuaya omnima se chulai mun chu helpol silai keng tanan mun pakhatani thutar langin chuda chuan len hnuai kwa engamoza talo oma Hamas operative tenan lamang tangkai ni in soi ombokani karmasa khan helai venga bei pui thlakna pakhata hian Israel sipai pani an lo thi to bok tunkar bulam le karmasa top lama bei pui thlakna Israel sipai ten Gaza an kalpuina khan
Hamas Health Authority te soidanin civil mi thian puana hian Hamas te hian civil mi le silai keng pol te thliar rang lawin an puang ko pami za pali thiangin an soi ni kha sipai te chuan be pui thla na hian firfia cooperative tamtak an be thu an soya chungzinga chuan battalion level commander pahnih deputy battalion commander pahnih te Hamas le firfiak pol dang company commander som paruk te po an tel Israel be pui thlang na hian observation post teral thuam siam na hmun te rocket ka chhuana hmun te tunnel te po be telan ni Hamas commander zinga borol zinga hen nukba force platoon commander Mohammed Isa po atela nukba force cell ho tu pakhat Fawaz Uwaida te po atela Mohammed Abu Shari te Nahal Nidal Abu Shari te Mujahidin Brigade firfiak pol mile sa te anni October ni sare kibus aim Haslosa beina kai hruai tu ni in nukba force company commander Hatem Maher Mausa Katra te po antelani Israel political hruai tu te thupek angin Gaza hian in ka hai chunga in ka hai bo chet na wangin chumi chanlet na tan be pui thlang na rang kalpui tura thupek a oma firfiak mun male anral thuam te tin zon beran ni Israel Defense Minister Israel ka chuan IDF sipai te beitu le inrem na bo chet na oma piang chu na takin chanle tani don ni na soi Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas in ka hai an bo chet apiang in ale teng moza ta chanle tani don ni na soya powerful strike nei turin sipai te thu a peto bokani kha Hamas chuan footage an ti chuaka ruang an la chuak lai an ti chuaka amaro chu hi Israel chuan an zir chianga ruang hi alem nia soyani hi kun tamjok an nei theina tura an delay tactic mai ni angai ani bok tunhleng hian Hamas te hian Israel milesa an man ruang som pathum vel Israel a thon phei turan lan aya hi omna chin Hamas te hian an hriani tin Israel chona pu ani kha heti lai hian nimin lama khanin Al Qassam brigades Hamas te chuan ruang pani an mu ni in an soya media lama popuan zara ni a Israel media te chuan mi man chung te hria tiran ni ma chuan an ming hi puang zar lo turin an ti thung Gaza lama hian Boruak hi ain thlak danglam renga Boruak a chi ri khop mai in ka hai bo chet na thom sila puak ri hriat tur om renga chuti line ka hai bo chi an in puton reng boka Hamas te hian milesa mi hren boral ta ruang te ngor tak an zon mek thule Israel hena an vaya an thon thei vek don thu an puang reng boka chutiang vel chu nia ainga po chu ni se Hamas te hian silai an tung vek don lo ni khan media ten an soi mani khan thu chu asiamin Hamas te chuan Israel sipai te Gaza atang an chuak vek an imha lo chuan silai an tung don lo ral thuam an tung don lo ni in an soi ni kha poni se Israel hian kumni chuang zet be pui thla na mang alo nuai to Israel ramta na him lo le muan na ti che thei helai Israel sir maya om te hi engangin nge Israel hian anga yang ti hi ni ami le sa pakhat beina na taka changlet mi a thin Israel chuan Israel mi sangkhat jan hi poi soilo suat bur mai tu Hamas te hi nungdamin an lo mek ani sia ain liam mai mai hian arin om lova Israel mi le sa nungdam om som ni te Hamas ten Israel hena an hlan to boka hewang hian ana thayang berin Israel hi ache om mangai ti chu mi tam tak ngai dan ania maro chu ruang thon kim malani lo bok nen Donald Trump an he deal hi a hlo chama hlau viau mai boka chutiang kara chun Israel hi ala in sum ram ni in media tam tak te chuan an tar langa oliang poni se thu thar ber kan ngai chang zelanga khovel mi pui ngai ven le an beng khon thup ani wang hian thil thleng thar ber te he channel a hian in lo ngai chang zel don nia